Whakarite ana I nei hoa o te krapu Waka Ama hei mātau ki te pakanga ki te wai. Nā tau ko paure te tae ana o te uruati ki tēnei wahanga. O tēnei wahanga o tēnei hākinakina. Ia rei ia tau ka whakamutu nā o kaore ka uru ki tēnei wahanga. Timata Lennix Thomas ki te reanga J16 I aia e te kaumarua tau te pakeke. Nō reira, e wāia ke ia ki tēnei momo. Te kite I nā te tere moku, te kite oku, te tere o moku, nā tangata o I used to reihio, and nānei ka just pāhio ia rātou me te noho ki mua. We'll just keep an eye on our progression, see how that goes. Me te aha e noho ana Lennix me tōna tīma I raro I ngā akoranga a tētahi toa Waka Ama a tōna pāpā a Tyrin Thomas. We finished our last training that I just told them, when it is the one man's day, it's, your mate's off the water, but when you go on the water, it's pretty much an individual thing, you do your best. It's good being with my bro in the finals. Lennix has been pushing to make worlds for W1s, so yeah, he'll give me a good run. E rere ana te hīkaka ki roto I te tokorua nei, e whakarite ana mō te reihi whiringa toa, wai ka hua, wai ka tohu. Mātahi heta, lane 3, this is Hamiora Katu. Late night runs, yeah, a bit more of those. Oh yeah, no, it's an honour representing our country against the best others of the world. Mā tōku timatanga tērā tau I tino pōtiri, tata whakamutuna. Tōku nei ki enari mo tēnei tau, tae atu ki ngā whiringa toa me te tae tuawhitu mai. Pai noiho tōku wairua. Ara, tuatai Lachlan Teo, tuarua. Hamiora Katu, tuatoru o te aratua whā ko Titan Hongara. Aha koa kaore te tokorua I eke ngātahi ki ngā whakataetae o te ao, ka tau toko tonu te teina hi tōna tuakana. Te Kawa Paora, Aukaha.